در موج برنامه اطلاعاتی خبر. موقع президенти ҷумҳурии тоҷикистон оиди афғонистон ва маорифу сармоягузорӣ, музокироти олии тоҷикистону фаронса. тоҷикистон ва туркия гардиши молро ба $1 миллиард мерасонанд. аз иқтисод то энергетика ва афғонистон, мулоқоти зокирзода бо эрдуғон. барқи тоҷик сабаби қатъи интиқоли нерӯи барқро шаҳр дод. русия шумораи иҷозаи иқомати муваққатиро 2 баробар кам мекунад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва эммануэл макрон музокироти сатҳи олӣ баргузор карданд. кишвардорон дар музокирот ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаро дар соҳаҳои гуногун баррасӣ намуданд ва ба масъалаи амният дар афғонистон дахл карданд, хабар медиҳад хадамоти матбуотии президенти тоҷикистон. дар изҳороти худ сиёсатмадорон тавсеяи ҳамкорӣ бештар дар бахшҳои мухталифи энергетика, металлургия, саноати сабук ва кимиё, мошинсозӣ ва истихроҷи канданиҳои фоиданокро баррасӣ карда, онҳоро самтҳои афзалиятноки ҳамкории ду кишвар номиданд. имкониятҳои васеи ҳамкорӣ дар соҳаҳои нақлиётӣ, логистикӣ, телекоммуникатсионию электронӣ, кишоварзӣ ва рушди инфраструктури туризм низ муҳокима шуд. таъкид гардид ки ҳар ду кишвар имкониятҳои фарохи афзоиши ҳаҷми молу маҳсулот ва фаъолгардонии сармоягузориро доранд. роҳбари давлат изҳор доштанд ки тоҷикистон ба татбиқи лоиҳаҳои инфраструктура ва саноат, инчунин ҷалби технологияҳои муосир ва таъсиси корхонаҳои муштарак ҳавасманданд. طبق گزارش خدمات مطبوعاتی پرزیدنت مملکت در این ضمن به شرکت فرانسه در عملی‌سازی اصلاحات و مکمل‌سازی نظام بانکی و مالیوی تاجیکستان توجه ظاهر کرده است. جانب فعالگردانی شورای صاحبکاران تاجیکستان و فرانسه و اسوسیاسیون شرکت‌های مدفع فرانسه را از امکانات دیگری جانب کردن همکاری در ساحه تجارت و اقتصاد نامیدند. همچنین از آماده‌سازی خریطه راه اوید به رشد همکاری بین کشورها برای دوره تا سال 2026 اظهار قناعتمندی کرده شد. کشورداران به همکاری در ساحه معارف نیز توجه کردند. در این سمت مسائل گسترش همکاری‌ها از جمله تأمین آموزگاران زبان فرانسوی برای مکتب‌های تاجیکستان، افتتاح فیلیال‌های دانشگاه‌های فرانسه در تاجیکستان بررسی شد. همچنین رهبر دولت محترم امامعلی رحمان و امانوئل ماکرون مسئله جدا کردن بورسیه‌ها به دانشجویان برای علم‌های گومانیتاری، اقتصادیات، مالیه، فن‌های دقیق و مهندسی، سیاحی، اداره و سیاست‌شناسی را محاکمه کردند. بنا به گزارش منبع، همچنین در ملاقات ضمن بررسی مسائل امنیتی در منطقه به وضع مرکب سیاسی و گومانیتاری در افغانستان توجه مخصوص ظاهر کردید. در این ملاقات گفته شده است که برای حل مشکلات سیاسی و گومانیتاری در این کشور، جامعه جهان، دولت‌ها و سازمان‌های با نفوذ از قبل سازمان ملل متحد باید بی‌طرف نباشند. тоҷикистон ва туркия ният доранд тиҷорати дуҷонибаро ба $1 миллиард расонанд, гуфт вазири саноат ва технология Мустафо Варанг ҳангоми форуми саноатӣ дар Душанбе. зимни мулоқот қайд карда шуд ки Туркия яке аз шарикони иқтисодӣ ва тиҷоратии Тоҷикистон буда дар гардиши савдои хориҷии кишвар мавқеи махсусро ишғол мекунад. طبق آمار رسمی در 6 ماه اولی سال 2021 گردش مال بین جمهوری‌ها $177 میلیون را تشکیل داد. در همین حال در سال 2020 این رقم نسبت به سال 2019 17% افزایش یافته $323 میلیون را تشکیل داده بود. در سالهای پیش از پاندمی کووید 19 گردش مال بین تاجیکستان و ترکیه از $700 میلیون گذشته بود. در رابطه با این در سالهای نزدیک کشورها نیت دارند این رقم را به $1 میلیارد رسانند. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در ادامه سفر کاریش به انقره با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه ملاقات کرد. بنابر اطلاع محمد عطا سلطانов سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان، اقتصاد و تجارت، تندرستی، سرمایه‌گذاری، کشاورزی و رشد و بهسازی سرساختارهای نقلیاتی و انرژتیکی دارای اهمیت منطقوی موضوعات محوری ملاقات زاکرزاده و اردوغان بود. تاجیکستان آمادگی خویش را برای توسعه همکاری‌های متقابلا سودمند
дар ин соҳаҳо изҳор дошт. ба таъкиди ҷонибҳо дар 6 моҳи аввали соли равон гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Туркия зиёда аз 18 миллион доллари амрикоиро ташкил дод, ки нисбат ба нимсолаи соли гузашта 27,6 миллион доллари амрикоӣ зиёд гардидааст ва дар назар аст, ки гардиши солона дар оянда ба 1 миллиард доллар расонида шавад. ба гуфти Зокирзода, имрӯз бо сармоягузории муштарак ва ё танҳо туркӣ дар қаламрави Тоҷикистон зиёда аз 90 корхона дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт фаъолият мекунад. таъкид шудааст, ки ҷалби сармоягузорони Туркия ба иқтисодиёти Тоҷикистон ва аз худ кардани захираҳои зеризаминӣ ва канданиҳои фоиданок метавонад ба баланд бардоштани тамоюли рушди иқтисодӣ оварда расонад. масоили Афғонистон низ дар ин дидор баррасӣ шуда Зокирзода гуфт, ки Тоҷикистон хостори субот дар ин кишвар буда таъсиси ҳукумати ҳамашумул ва фарогирии манфиатҳои ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва қавму миллатҳои сокини Афғонистонро, ки омили калидии истиқрори сулҳу суботи пойдор дар Афғонистон аст, дастгирӣ мекунад. ширкати барқи тоҷик хабарҳои қатъ кардани қувваи барқро беасос хонд. ширкати барқи тоҷик сабабҳои қатъи ноогоҳонаи интиқоли қувваи барқро шарҳ дод. хабар медиҳад хадамоти матбуотӣ ин ниҳод. дар изҳороти барқи тоҷик гуфта мешавад, ки интиқоли қувваи барқ дар бархе аз манотиқи кишвар ба хотири омодагӣ ба зимистон қатъ мешавад. манбаъ меафзояд, ки зимистон барои таъминоти барқ давраи фавқулода аст ва вобаста ба афзудани талабот мушкилот низ зиёд мегардад. дар давраи тайёрӣ ба зимистон ва омода намудани низоми энергетикии кишвар, инчунин гузарондани корҳои профилактикӣ дар зеристгоҳҳои хурду калон, дигар таҷҳизоти интиқоли барқ дар баъзе қитъа ва ноҳияҳо дар соатҳои муайян имкон дорад, ки интиқоли барқ қатъ шавад, омадааст дар хабар. хадамоти матбуоти барқи тоҷик таъкид қайд кардааст, ки ин тадбир зарур аст ва ҳар сол дар ибтидои зимистон гузаронида мешавад. аз ин рӯ аз муштариёни нерӯи барқ ва роҳбарони корхонаву муассисаҳо хоҳиш мекунем, ки дар давраи зимистон ҳар қадар имкон доранд аз барқ сарфакорона истифода баранд, гуфта мешавад дар изҳороти ширкати барқи тоҷик. ҳукумати Федератсияи Русия додани иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ ба хориҷиёнро дар соли 2022 ду баробар кам мекунад. дар ин бора аз қарори ҳукумат, ки сарвазири ин кишвар Михаил Мишустин имзо кардааст, маълум гардид. соли 2022 барои шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрвандӣ дар Русия 18955 квота барои додани иҷозаи иқомати муваққатӣ муқаррар карда шавад, гуфта шудааст дар ҳуҷҷат. طبق فرمان در سال 2022 به خارجیان 18955 اجازت برای اقامت موقتی در روسیه داده می شود، در حالی که سال 2021 به 39325 نفر اجازت داده می شد. قید کرده می شود که شماره بیشتری اجازتنامه ها در سال 2022 به مسکو یعنی 1500، ولایت مسکو 1250 و سنت پترزبورگ 600 عدد داده می شود. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар танзияту некунон бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.